Pre par nedelja serija vandalnih napada i piromanije se dogodila nad katoličkim i protestantskim crkvama u Kanadi. Katoličke statue su rušeni, zidovi crkava grafitirani, dok su mnoge spaljene u potpunosti. Napadi su krenuli posle više otkrića neoznačenih grobova među školama i crkvama pod katoličkom i protestantskom patronažom. Ove škole i crkve su u predelima starosedelačkog indijanskog stanovništva. Veći broj nezbrinute starosedelačke dece su bili pod zaštitom i pod pokroviteljstvom crkve, ali crkva i školstvo, koje je radilo zajedno u ovim predelima kao spojena lokalna administracija, je takođe uzimala decu iz porodica prisilno, van njihove volje. Informacije izlaze da su deca često bila zlostavljena fizički i seksualno, njihovu kulturu i rodni jezik su gušili i kažnjavali, dok su bili indoktrinirani u kanadsku kulturu. Izgleda da su deca u neznačajnim grobovima tu zbog takozvane zločinačke neodgovornosti crkve školskog sistema. Nažalost, mi ne možemo saznati celokupnu sliku, kako mnogo arhiva nedostaje, jer je crkva i školstvo optuženo da su namerno uništavali dokumentaciju. 750 neoznačenih grobnica je nađeno kod Mary Ewell indijanskoj školi u Saskatchewanu. Najmlađe dete otkriveno je imalo samo 3 godine. 215 neoznačenih grobnica nađeno je u Kamloops indijanskoj školi u Britanskoj Kolumbiji. 182 neoznačene grobnice nađene u katoličkoj crkvi Svete Evgenije u Cranbrooku, takođe u Britanskoj Kolumbiji. Spekuliše se da je oko 150.000 autohtone dece oteto od porodica u periodu od 1893. do zatvaranja poslednje ove škole, 1996. godine. Trenutne cifre žrtava ovog sistema kroz celokupni period je oko 4.000 do 6.000 dece. U Americi i Kanadi mišljenja su jako polarisana. Više javnih levičarskih ličnosti izlaze u odbranu ovih kriminalnih aktova protiv crkve, čak ponekad i otvorenu podršku na dalji vandalizam. Dok konzervativci osuđuju ove napade i zagovaraju da je levica samo našla izgovor da napadne hrišćanske hramove. Levičarska kanadska organizacija koja je ispisivala grafite sa brojem 215 i palila crkve, govori da je ovo način ispoljavanja frustracije nad istorijskom nepravdom, da se napokon privodi pravda nad crkvom. Napadi simbolično počinju na dan proslave Dana Kanade. Simbolično je osakaćena statua kraljice Viktorije i kraljice Elizabete II. Kako za mnoge levičarske aktiviste, oni predstavljaju simbol kolonijalizma. Kanadski premijer Justin Trudeau osuđuje ove napade na crkvu govoreći da ovo nije pravi način privođenja pravde, ali podržava motive ovih grupa. Govoreći da Kanada mora da se suoče sa svojom prošlošću, ispravi kolektivnu nepravdu koja je načinjena na starosedeocima. On zagovara da ne trebaju uništavati bogomolje da starosedeoci mogu da traže mir, smirenje i podršku unutar svoje zajednice. Trudeau je pozvao papu da se javno izvini za nepravdu koja je načinjena starosedeocima. Presbiterijanska i anglikanska crkva u Kanadi je već davno dala svoje javno izvinjenje, dok katolička crkva još uvek nije. Vandali još uvek nisu privedeni, dok kanadski mediji nisu aktivno prikazivali ove događaje na javnim vestima, sem na lokalnom nivou. Vesti su najviše prikazivane u Sjedinjenim Američkim Državama, samo na konzervativnim medijima, dok su levičarske medije prikazivale ove otkrića grobnica sa narativom genocida. Wall Street Journal je morao da prepravi svoj kontroverzni naslov nakon izbacivanja vesti. Prvobitna istraga ovih neoznačenih grobnica je u 2015. godini pokazala da je većina žrtava palo zbog tuberkuloze. Kako su tela zakopavana, drveni krstovi su stavljani i tokom vremena istruvali, te tehnički mnoge ove grobnice nisu prvobitno bile neoznačene. Još je važno dodati da najveća neoznačena grobnica je zapravo komunalno groblje, gde su zakopavani ne samo indijanci, već i drugi stanovnici, a neoznačeno je zbog istog razloga, istrulali drveni krstovi. Starosedilačko stanovništvo zagovara da ne podržava ove napade na crkvu, jer mnogi od njih zavise od crkvene zajednice i deo su nje. Mada je zajednica izgleda i oko ovog podeljena.